Ana Hacı bira çirokan xezine ke pir mezin bexşande min bi hevokên efsûnî ez ê îro ji wê xezînê were çîroka bextê Emerê Hüso parî bikim. Çend meha berî vê bû. Telefona min cihekî peyda kiribû, min geriya xwe da naskirinê. Lê navbera me da rêya rojekê hebû. Ez Qersê bûm, ew jî Rojavayê Tirkiyeyê Çorluyê. Ji min dixwast ku ez herim û çîrokê wê guhdar bikim. Ji ber ku wê 140 çîrokê min hemû guhdar kiribûn. Li hev hat mehekê şûn da rêya min İstenbolê ket. Ana Hacê bi xarziyê xwe erebane kişand. Ez hildam birim mala xwe. Ez ku çûm malê sifreke êsa danîye tenê şîrê deyrê baz kêne. Em ewlîn ser sifra xwe rûniştin. Ji dû xwarinê malbatê ez û Ana Hacî em tenê hîştin. Min lênûska xwe derxist, danî, tivdarekî qeydê dikir ku min dît Ana Hacî tiştek kire nava lênûskê. Min lêmêze kir ku pere ye. Bi Ana Hacî tu çi dikî? Got law mixabin karê hûn dikin pere nake. Ev tenê ji bo şîrnayiyekê ye. Ana Hacî 76 salî bû. Keça uzûyê Evdilê bû. Bîra wê pir xweş bû, çi dîtibû, jiyabû û bihîst bû, qeyd kiribû. Ji malbata wan re dibêjin Seydoyî. Çar kurê wanî Seydo di salên 1840-1850 de koça xwe bar dikin ji gundê Kinyaza Makuyê tên herema Qaqizmana Qersê. Li gundê Qeregûneya mezin da li ser piyê Çingil Hesen datînin gund şêr dikin. Ji wê şûn da tir navê gund gundê Qeregûneya Seydoyî ye. Ana Hacî wan 24 salan berî niha koçber bûbûn ji Qeregûneya Seydoya hatibûn Çorluyê koça xwe danîbûn. Ew çîrokên ku Ana Hacî behs kir yek jiya bextê Emerê Hüso bû. Emerê Hüso wan çar biran e. Navbera gundê wan, gundê Qeregûneya Seydoya û gundê Axtamê de
پفچونک چید به نادوی بری عمر حسو تی کشتنی خواهی کیری مزن ایل عشیر و هرم دکن نافچیتیه که وان لحف بینن دکن و ناکن عمر حسو لحف نای سوند خاریه یه کجری بری خو بکشه سالک جسر کشتنا نادورا در بسته به عمر برایوی لحونای یه حیفا بری خو هلده پاییزا درنگیه گندین قره گونه یه چونه زوزانا جبو پاییزه هن وگر نگند لی هی مالا عمر حسو دانکتیه ج نشکاوا برفک دست پید که بر به ایواره دکه باگر چاف چاوا نابینه داری جی کتی عرده سیارک ریا خو ونداده که نیورهی خود داویشه کنه عمر حسو عمر وی ناس که لی خو خاما داویشه نیوان هل ددن هندر نیوان که خودی دبینه که به لنگ خو کتیه دافکی یه هاتی کجری بری عمره کجری نادویه عمر دبینه که روح لی کشیایه ده ترسه جامر ده قیره ده بشه گلی زر زو منو خو قربانا میوان کن میوان جمدیه کچک دادن کچک دی دادن بردیره که سرشید کن نیوان خو تیر دکن نه عمر جه دپرسه نه جی میوان بحث خود که لوینا زو به زو داتینن عمر جبو شنین مال تشتکی نینن سری میوین جیه خو لکلکا میوان خود داتینه سری سبیرا تاشته دده دما میوان ریکه و او جی حسب خو سوارد به تونگا خو هل دده کلکا میوان خود که وی حیا سینور گنده وی دبه دما یه وگره دبیجه جامرو نبیجه عمر حسو فهم نکر نزانه تو قاتل بریمنی لی جبو خاطر خالفاندن من ببختی نکر از نوی ببختی ناینم سرخو لی بلا حاجته دهبه بخم نبه جوه ساعته شونداتر تو که راستی مبی از ایتا بکشم حاجی خواه هبه او خارنا تجی خار بلا تا خاش حلال به جامیر ده چه گنده خو جامیر دما که ودگره گنده خو جماعت دوره دجوه دبینن که حالی وی نه حاله دما جید پرسن او جی بحثا بختی عمر حسود که دکبه ناو ایلا خو جبو لحف خاطنه بردیلکی برهفت که کفن خود دستینه دکه بن بچنگا خو و به تولی چمپز مامان بری خود ده قره کنی دی مالا عمر حسو دی بجه از کتمه بربختی ته و شوه شونداتر از ناجیم از مریمه خوینا من جده حلاله اف جی کفنی من آن توی من ببخشینی آن جی من بکجی بلا اف بزمام میتی من هلدن ببن عمر حسو
میری بخت به وی بخت خو 100 سال شوندا رحمتی دیده خواندنی هفخاتنا خو به دست خود که و به گجری برای خورا لحفتی